Please ibu ni pi baru kita pakai video ni kapor. Tekan ni ka official notification ka day ka Meghalaya Police Recruitment ajar pusau. Te sibon ki ba ki guidelines ki bala revise ma ki ba thamai te film kaban page ba. Te kamjuk ni video ka day lanu ban apply. Te subhaban page ni video nampak sedang pokok kena ba pin stop hin mes ki points ka ba na batai. Te ni kandiat te ni notification ka day bala pen bi ka ni ka singi kan riu terik jom match ajar pusau. The applicant can talk any advertisement. Online application are invited through Meghalaya Police website. Kemudian have a link to the website man. Kalau abang tip iki jeng tip iba company abang iki bakam long secure. Eligible candidates who are Indian citizen to fill up the under mentioned categories of vacancies in Meghalaya Police. Application must submit online. Kemudian ni haban ni ki ban apply online mah. Kemudian ban ni apply offline, apply online. Abang link to website yang sebut link pada description. Teka starting date ban apply part kembal ang ni. Container tarik jong u bana April mah. Si tarik jong bana April. The entire recruitment process will be conducted as per revised uniform guidelines. Kubang ni revised uniform guidelines kemudian yaki guidelines mah lah penthamai pan. Te fidan kam ha bantep. Ki ite guidelines ba thamai ke bala revise. Te ka mode of application ka di online. Te ngha ban apply online tu tur ka ong si tarik bana April hi. Ngablet shi website nang ta ka fees. Ka fee. The application for fee each post shall be Rs 6% kemudian 6% din kamu entah kau post kemudian apply tadi kalau nggak spa entah apply lain tadi so tadi kalau kamu tak kali 6% kau post but we should be paid through payment gateway kemudian haban lihat ada online payment mah through debit card dan internet banking kamu tak but kelas date kedai lipo tarik jom April kemudian upor tanggal bawah si benai ban apply te dah kalau apa ke tarik jom April jadi ban apply kam keluar kanang bakal dan wara jing wara jing tu di pima habe dia apply ni kam silong ready lepa ki documents lani ki kamta terma di don kam temta reservation policy of the state is 40% for the khasi 10% khasi kani kadai kat kum ka lurus star system ma 10% namta khasi jengtia bar 10% ta ki garo candidate 10% namta ki other tribes of Meghalaya and Scheduled Caste nang ta khasan persen part amta ki open category ini kimdi ki open category kemudian ki khasi jentia garur ki la ban rumah ki bawan khmat ki la ban rumah open category tenang ta part 10% nam ta ki reserve ta ki woman candidates kemudian ta ki kentai ma tang ba idan pat ki post part ki badai tang ki senrang idan ki post badai tang ki senrang ku fireman kemudian ki kentai ki la ban rumah to post ma teto ngani part sesuai pan vacancy and scale of pay temta kani ka UB sub inspector di post kilong nyopun rutli skill of pay level 11 te lai punyo hajar yang tu lai punyo hajar du pra pun hajar plus allowance yang ta kumba ang batay ni 10% of the existing vacancy shall be reserved for women 10% mentakan ka post UBSI la reserve ru entaki kentaima temta UB category pat kidan du rutli ki jat post katari ka banikon on am branch tadi nyo spa arpau tli ki pos entah fireman pak kadai si spa kena pesan fireman tadi tang kimil mah tagi senrang kan thai kimla ban rong kini ki pos mah fireman driver fireman mechanic bagi mechanic gitu mah kini fireman driver fireman supply tli fireman arpau tli MPRO operator ar spa san tli sigen RBN operator di san tli kita terpos jong UB kategori kadai si spa ar spa san pausan tengi lepet untuk AB kategori pan entah ni AB kategori ka scale of pay entah ki bapas ka stand kadai level 4 kita arjat mah ke jong kani AB kemudian kau di ambulance constable but driver constable entah kini ambulance constable ki pan class 10 tapi into ka scale of pay di level 4 tentang ni driver constable pada level 3 ki pan class 9 mah itu class 9 plus allowance dan entah ki post jong kani ka ambulance constable BN constable MPRO GD constable but constable handyman kadai kat south spa kena usau driver constable kadai si spa sapulai te kita post jong AB kategori kadai kan rio spa lai pu nyau mah te kani kadai emta ki bapas ka stand bapas ka snai mah jong AB kategori any post kategori under jong UB group lani AB group mah te kani kumno ban apply online kemudian apa yang ni online application candidate shall have to register only mah kadai betang ban chu register mah ban register part fidan kam you email ID but you my mobile number phone jopi mah bolang ba pipen kaman kapor hadian ma fil register du mobile number but email ID jopi bot rekam ha nang ta hadian fil register apa the candidate can apply for any advertised post kemat fila ban apply mah
dah hadian fill register fill ala ban apply pergi post prepare. However, the candidate has to pay kemud hadian chung ketua pan pihak ban sio mah kemud about time ni ka jing sio di tang fees pasan form tak ke post. Ini the candidate has to pay the required fees for every post applied. Te kemud pihak ban sio mah tak ke post is pasan pho. Te bat kani ke ba kebetulan kam tam ban tep ban stu markani ke bala revise mah guidelines bala revise. In event of the candidates applying for multiple posts in the UB category, there will be single pad written and written test for all. Government, if you apply multiple posts, if you apply artily na lightly ki post support ka UB category, tang ba kajing mare apart kani single PET kemudian single physical efficiency test. Kajing mare apart kadi tang sisian, buat kemjuk ka written test suka dewi tang sisian mah. Kem kita kisnam ki baladap tapi apply artily lightly fi mare arsination. Dan namta kani kesnam pat bala revise ni guidelines kemut pa fi de tap ka UB category fi tap artily fi dan kam mare tang ka way buat kemjuk written test suka dewi tang ka way. But kemjuk ru amtak AB category. Likewise, if a candidate applies for multiple posts amtak AB category ru kalau kemjuk hi, there will be a single pad and written test kemut kandan bejeng mare tang sisian ka written test ru ka dewi tang sisian mah. Tekani ka dekat kum ka revise guidelines jong news nam arab sa. Dan tang yat pat skini ki post prepare bila ni kum ka UBSI kemala batai mane nyo pun tuli unresolved sautli kasi jantia life tuli garu life tuli ki OST ni atau ada kategori sekali tang lain mah kemudian kita tali nyo pun rio bila kumba pilih yang tu dan taki on branch constable UB constable taki on resolved kadai sispa pratli kasi jantia kadai ars pa pra garur kumjoi ars pa pra taki OST BSc life tuli total post de nyo spa ar tuli. Tenang ta, minta fireman kede arpu kandai teli, gua sentagi on reserve. Kasih jentia kede nyopu pra, garur kunjuhi nyopu pra, OST BSc beli poteli, atau pos desi spa kandai posan teli. Minta driver fireman tu minta on reserve kategoris kede pra teli, minta kasih jentia arpu way, garur arpu way. Minta ki OS kini ki order kategoris part kede, lai teli. Total pos desi sanpu lai teli. Dan minta fireman mechanic tu ki post on reserve kede lightly minta kasih jentia katway garu katway minta OST SC di kaway post jong kani fireman mechanic di akan tuli MPRO operator pan on reserve di like tuli kasih jentia prapu ar garu kunjuk prapu ar potli minta OST SC but total post di ar pasan tuli dia minta ni signal operator on reserve kena tuli kasih jentia ar kunjuk garu prapu ar light lagi post minta OST but SC but ki post total post day san tuli jong ni signal but ki BN operator. Dia minta ki on arm branch constable part kini dikepus ke babon tam. Dia ke ki on reserve kadi ars pak pusau. Dia minta kasih jentia di sans pak kandai punya teli, bagi garu pak kadi sans pak kandai pupra teli. Dia minta ki OST SC pak kadi nyop pesan teli mah. Dia ke total post jong kini ke arm branch ke babon tam kadi kandai spak mah. Kat sau spak kandai pusau nang bakla. Dia driver constable kadi on reserve arway kasih jentia san pupra garu san punyau. Entah OST SC nyau teli total post di spak nyau si spak sopulai. Jadi total post yang itu baru kidai arajar kandai spa nrepo pra. Pat semat kini recommend center. Dari recommend center kidai jaka prepare. Dari kumsha East Castle kidai pok first MLP battalion pok moyong kumsha garu kidai Shagaru berin Shagaru kidai Shagaru pok ni second MLP battalion dan nang ta kibadai pok West Giant Hills kidai pok third MLP battalion pok Sabsen nang ta West Castle district kidai pok Sopian fourth MLP battalion Sopian nanta kepada po East Garu Hills kada po 5th MLP battalion Samanda po Garu Hills nanta ban yo kini ki jaka ki center jopi pihak ban pendap hi por ba fi pendap ya ka online application form dia ni kumba ang ni for which candidates will have to indicate their choice in their online application form kemot pihak jet hi ma fi kwa ban fidena po West Castle pihak ban jet hi situ pihak indicate hi ma pihak ban tik hi por ba pendap ya ka online application form. The avenues for PT and written test and personality will be duly informed. Kemot baik ki tarik pat ki berkajaka jong kini ki jingmare bathor written test interval kin sa pen pendapat hadin. Then ang ta if candidate appear in the test for particular post from more than one will make attempt towards the end or the scenario will be cancelled for right for all venues. Government ba fimla araban apia ha bon teli ki venues mah kemudian fila apia po East Castle film day show bandai apia apa venue po West Castle the kilap BP kemudian sa cancel mah kemudian his and her candidature will be cancelled for right for all the venues kemudian sa cancel teh ha bandai kamta
Te tang kini ki jing pentep ba kandidat hawe debat ka kum ban apply. Te am ta ki we pat ki kriteria ba fill up ban apply ke senam ka renyang kat kum ka new updates kan apply per ka video te ku de sibon.